Ti'n enjoyo hwnna? Hiya, Ellie dwi. Mar dwi. A dyn ni wedi bod yn neud pizzas. Favourite pizza fi, cheeseburger pizza. Cheeseburger pizza. Literally syth yna nes i ddweud. Cos hwnna di favourite pizza fi. Dwi'n di attemptio neu hwnna. O'n i eisiau neud rhywbeth fel melys, so fi'n credu i'n neud siocled, pizza siocled. Pizza dough, cos mae jyst mynd fel rili anodd neud o otherwise ynddi. Blawd, I think. Yeast, not the infection. Burgers. Galaxy chocolate, yeah. Onions. OK, a dwi ddim eisiau gadael y brands arall allan. So, dwi'n cael Cadbury, Nestle. Cows. Dwi'n gwybod y ready-made caramel tin ti'n gallu cael? Whack a bit of that on there. Parsley. Dwi'n gwybod. Parsley. Pan ti'n edrych yn fi fel fi'n nôl? A ti'n gwybod be? Dwi'n proud o'r efo, da. Oh, yeah. Oh my life. What a shit show. Oh my gosh. Wel, di'r pizza ma'n gylch iawn, ond mae dal yn pizza. So. Ti literally di wneud pizza chocolate? Yep. Yn stuffed crust. Dwi am wneud y stuffed crust. Felly, dwi am cymryd... Oop. Rhoi blobyn bach. Fela. Plygu nhw droso. Plygu'r blaw droso fela. Caramel ar y base. Oh! Plopo fe. Fela. Eisiau panic iawn eitha. Gai parsley, please. Gai parsley! Do'n i'n mwyn gallu meddwl am herbs eraill. So, o'n i fatha parsley. Basically, just masho'r burgers. Roed cheddar cheese ar y top. Just wneud edrych yn neis, ti'n go? Rhaid gofyn bod o'n blasu na fiach. So, peth olaf dwi'n mynd i wneud yw cymryd y buttons ma a chuck nhw ar fel pepperoni. Oh yeah! O, nath hynna'n gweithio. 10 munud i chwarter awr. O'n i'n meddwl oedd yn mynd i edrych yn well, ond edrych bach mewn pŵp. Felly, hwn, dude. Hwn ydi pizza fi. Oh yeah! Yummy yum! Efo'r stuffed crust. Sy bach yn anodd, sy bach yn galed. Sa chdi literally'n torri dannawd chdi beth hwnna. Na, mae'r base yn eitha neis ac yn fluffy. yeah. Edrych ar hwnna! Oh my god. Ma' fatha clai. Ma' fatha clai di cledu. Ma' fatha... Ma' Fi fatha... ofyn nawr. Ma' fatha bara stêl. Fatha really drwg. Disgusting, di. Ti'n enjoyo hwnna? Oce, ti'n barod i fel pizza fi? O, dwglei! Wala. Fair play. Pretty proud of that, da. Yeah. Jingers, ma' hwn yn mammoth. Na, ma' hwnna'n eich da pizza normal. Hwnna'n edrych fel Victoria Sponge base. Na, di. Oh. Wel, mae rhaid i fi dweud, mae'r gherkin yn rhoi crunch nice. O iawn. Oh, diolch. Dwi eisiau drio beth. Mae'n good. O, neis. Mae'n good. Yeah. Yes. Gennych chi sialens i gynnig i ni? A pwy sydd wedi ennill y challenge yma? Gadwch ni wybod yn y sylwadau isod. Ciao.